Prema podacima UNESCO-a, Hrvatska je na visokom 3. mjestu po količinama pitke vode u Europi. Ipak umjesto da vodu zato plaćamo jeftinije, plaćamo je skuplje. Zašto? Odgovor na to pitanje dala je po prvi puta revizija poslovanja trgovačkih društava koja pružaju uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj. Revizija je jasno rekla da je čak od 123 samo 5 je po zakonu. Dakle, jedna velika nezakonitost, jedna velika neusklađenost, jedna velika proizvoljnost u određivanju te cijene i ogromne razlike koje nisu ničim opravdane. Najveća prevara je ona s naplatom vode za zgrade koje imaju samo jedan vodomjer. Voda se unutar zgrade plaća prema broju članova kućanstava, ali svakom kućanstvu se dodatno zaračunava fiksna naknada. Na jednoj zgradi u kojoj živi 20 stanova, svako od njima, ako imaju samo jedan vodomjer u zgradu, svako od njima se naplati fiksna naknada. Svakom stanu, pa to je u Zagrebu 18 kuna, u nekom drugom gradu je možda drugačije, a trebalo bi im naplatiti svima zajedno 18 kuna. Dakle, na 20 stanova bi trebalo platiti 18 kuna, a ne da plati 20 stanova po 18 kuna. To potvrđuju i iz Udruge za zaštitu potrošača, a o tome su zatražili očitovanje ministarstva. Prema pisanju nadležnog ministarstva, odgovoru koji smo zatražili i dobili od njih, mjesečna fiksna naknada bi se trebala plaćati samo prema brojilu. Znači, ako u zgradi, u neboderu, imamo jedno brojilo ili dva brojila za toplu i hladnu vodu, onda bi ta naknada se trebala plaćati podijeljena na sve stanare. Sad nakon ove revizije, dakle, trebalo bi pogledati svako u svom mjestu, dakle, to je na internetu, šta je revizija utvrdila za njihov vodovod i možda se otvara mogućnost da se traži povrat tog novca. Dakle, sve je jasno, ali nažalost ni to nije sve. Revizija je utvrdila i da vodovodi iz Istre i Vrgorca vodu Sloveniji i BiH prodaju po cijeni nižoj nego hrvatskim građanima, te da kroz cijenu vode plaćamo i gubitke te loše i neekonomično poslovanje. Problem je, čini se, u tome što ih nitko ne kontrolira. Vrlo jednostavno, nadležni državni inspektori bi trebali obaviti svoj dio posla. No postavlja se pitanje kuda sav taj novac odlazi. Nažalost, ne u ulaganja i sanaciju vodoopskrbne mreže, koja gubi goleme količine pitke vode. Vodovod Imotske krajine tako gubi čak 79% vode, dok vodovod glavnog grada gubi 50% vode koju iscrpi. Europska unija, koja inače tolerira gubitke vode od 15 do 18%, u Hrvatskoj očito tolerira baš sve. Mislim da plaćamo možda čak i previše, jer gore su nameti metnuti kojekakvi, tu je najmanje plaćamo vodu. Mislim da je preskupa. Mislim da je previše, s obzirom da mi imamo vode i da smo zemlja koja imamo vodu. Iz Zagrebačkog holdinga nitko nije pred kamerom želio objasniti nelogičnosti u poslovanju. Samo su poslali priopćenje u kojem navode kako je fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga utvrđen na temelju planiranih troškova poslovanja. Čini se kako će nas i nakon ovog otkrića revizije prevesti žedne preko vode.